Anyang laki din! Kunak man no may ka ita ijabangkag, bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Ada tinapatag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsud mo Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Ano usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanam gay luseng, nakasukat kamay. Mapanak ija ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Ah, relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka day? Ay, nagpipintas dahi gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang ka ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag munto dito'y balay tagkita no ada magustuak. Wan nana, yag kunto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anwan ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatad ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 tingkatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo kan bracelet. Nagnginamot tan? Nangina adita branded. Saan nga imitation akasalalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait ket maisubli ti impuunam. Oh, anya nana. Ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng relo tigatangag luseng. Dayta ka di black. Wine, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputada kayo, iso nga ure 1.5 lata na. Ay naapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay nana, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay kwartak. Iso nga uray daytoy rilo pay laeng. No adan tumanen ited dagiti anak kaw, sak tumanen gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laeng, taalaeng, tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo day tarelo, ken bracelet, asaan mo analako. Gumatang tulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mari. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka dagiti napalpalawas ngal daw, mare. Uray, ipautang kulatan, mare. Uray, inutom abayadan. Ha?
Wan mare, no ada kwartam, uray mangtad ka, inenot kas jay. Oh, sige, natay-tati ko na mare. Tay black man nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaak itibak. Uray agan ano ka kumare. Awan na talaga ti kwartak ko naktumat. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare. No adda kwartak, gumatang ka talaga. Ngam awan mat nga rod. No kayat mo kumare, uray ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare, uray inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige. Ngam saan arilo ti alag Bracelet kanyak mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapas kan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa'y ang nagatgatang? Diyak kumakayat nga agala tawan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka kingkwa na bakay? Amumutin to ugali da di ako marim. Ha? Numaminsan mga minda di aluseng. Kundi pa utang, ngaminton kwan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti ka aruba. Padasan na Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako marim bakay. Sana nakapapati na kiti, bagbagana. Una yan ti kastoy, nagregat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dayjay man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga urang inuton na ngam awam mo inted na. Anya? Makapasuron? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga uray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang itilimagasot wano manong. Awam man. Diyak man amukin ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rudan ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inlakom ti relo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensyakan, mare. Ngam awan pa maitid ko ita. Uray ko lang may inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun o may alawas. Barang ada maswelto. Magtadak to ko, mare. Ay! Uuray tid kunto ti kagudwa. Lakit di ada maswelto, mare. Pakiuray mo lata. O sige, no day tati ko nam ko mare. Day. Apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takasla na pudot ti ulam. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat inted na ure binting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 na rayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man?
Anya? No amok la kumaan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Tiyajak la kuman pinautangan dagiti awanan bain. Agraraman dang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. Magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki di. Anya, uray sigawan mo't pagbayad mo, Mare. Ni, apay ngay ang makaungat kamatan, Mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Goria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan mo't la intad na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo. Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka matan nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso pa nga asim. Uray agpauna ka pa'y laeng. Uray limagasot no iso. Anya? Ay na, pasensya kan kumari. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Unay na ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik ang nagpautang ka na kayo. Nagtitiwod kayo umot gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapailangan dito balay. Ay naku kumari. Imayak ta sa anak ang makaid na iti ipapannilusing ita ija balay mi. Ha? Napanmot lang ijay? Wan mari. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat na may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Tasaan mo't nga rod apa nagsusweldo. Ay, naamok la kumaakas dyan ti aramidan na. Diyak la kuman nangalala iti lako na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti panagsasauna nga umay agsingir. Ay, naku namon kumare. Oray siya kat naklatak mo diti panagsasauna kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agalata iti lako na. Saan ta na mangalala? Kaslada tapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma bracelet. Kahit saan kanto na mga alaman ay. Ay saanan na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ang ugali da di aluseng. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day jay alusing. Kaslasaan kami nga agkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Isa bayadam to da jay, tauston. Ura ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nyalaki ideng. Aniya? Kastagahan ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahil babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ko na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko ang kanunungan day dyan aramidin na. Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isublik lata. Ha? Ngam sakbay da ita. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na yanaklang di kalman. Oho! No ti panagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeak lata na kasjay!
pantaman ijayan da di alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay jayan ni nana mo na, nga agraraman ta kalungamin, amadan itirilo kas kada bracelet, ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tadatapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumare, no asino pa'y tinang ipilpilit itila ako na, isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbalin kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagi dyan tita tao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Inta man ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti darat ti awanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanyak. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tumpaan ka pa akastik. Alay ko! Abay nga tinong palag matagtan! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Layta ti rumbang kan ka, Lusing. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan, sa ita, agkakadagas matan ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kas kalanya dita. Kumare. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamat akas ta, kumare? Kas kala nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao. Ado sasawam. Nagmayat adaitan de tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha. Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit di tarupa. Kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.